Assalamualaikum, rakan lung. Nyan berdega-dega dak ajeun info mandum kampung ro masing-masing kan. Nyok ana modus baru. Ijak cik kesehatan. Awak Nasrani mendum badi dipakai jilbab negara yan kan atenan PT Pu dah. Nah ate lung kirim meno ba lung kirim ba grup PT yan. Badi Wadai gedayang de urang kampung dari Luk Semawe pega. Kan? Badi gedayang agama Islam pega. Muslim pega. Buno badi kecolongan awayan. Pega Islam badi kake badi kamo muyu mucap ya Islam ti mucap. Hanai dia. Hanai dia laki kelip tak laki KTP menanda laki KTP banda ka Nasrani mendum kan. KTP berarti Kristen agama Kristen mendum. Nya nani ineng berarti modus ya cik kesehatan urang berarti ka. Itamang jejer moh mendum. Yan ban ka. Nyan yang meji na urang Aceh tiro urang ineng Aceh. Dasar Aceh Raya berarti murut lu laki KTP buno lu foto KTP ke Aceh Raya ka. 15 anggota yang jak jejer kampung yang berarti model jak mata lebih-lebih. Ane ineng, ane muda agam, berarti 15 ro mandum. Ban. Berarti yang 15 ro nya 15 ro agama Kristen. Yang ineng mandum pakai jilbab. Menyo nyan bagah terpengaruh bagah haji dengan urang kampung kah? Ban. Tapi baru fikir pakai jilbab kah? Lian pakaian berarti tiga nuyuk pakaian menanji pakai berarti hamsu memang kan pakaian syariat lah ke kah? Bangkan lagi pakaian tayo urinang tayo ke rapi mesti pakaian pakai ro kah? Bamnya nyan hana ju baje tiga ni pakai menan berarti pakai jilbab. Nyan lung sendiri buno cik KTP nyo kejadian buno berarti di Nisa Mandara kampung Timira. Lung sendiri yang laki KTP wanyan lung sapa mandu buno 15 roy lu laki KTP berarti mengaku di urinang yang pertama ngan urinang banda yang bang begah balung berarti nya nawa Kristen mandum. Nya Kristen mandum kepu ni pakai jilbab. Kepu pakai jilbab balung nya ka pelecehan agama balung ka. Ban. Berarti alasan awan ni sesuai keadaan. Lumpat ka. Ban. Emang mo ada istilah yang sangat bahaya bagi urang kampung tayo, bagi rakyat tayo, masyarakat tayo yang yakcik kesehatannya. Idata mandum misi dan visi yan hanabih tateo yan. Tabak menyangkut berarti di luar tabak haju di luar rumah sakit yan, kan? Ban tabak ata dari Medan yan. Yang kenya nilai yang naik pun dilapih saya teput. Jul lagi rakan. Assalamualaikum. Berdega-dega tat yan. Baik kena urung cik tayo yan. Jeje